Meitei singbu singilam kopsil haina maral siradunu khudaktagi lepnaba kuki lup amana akanba wafam thamnakri Meitei community amadi tampak yumpham oiba institution kiyana hakthengna natraga nakoinna singi mafam sing kopsin bagi thabuk chathai haina maral siradunu chuchampur toibong subdivision the base toba committee on protection of tribal area Manipur Kuki hills koftam case kobo kuki lup aman akanba wafam thamnakri Koftan case ki secretary information and publicity ki maikei digi thadorak pa chirolamada Manipur laidiba tribal hill area sibu Meitei amadi tampak based toba institutions kayana culturals religious administrative ki khodong saba lawduna amuhana semdok sadokna bahonari lamda masida khunda leita aduna laidiba Kuki amadi schedule tribe miyam ki laidiba ancestral land sing sibu maruoiba laifam heritage protection law natragana executive policy kya sijinaduna Meitei community na constitution piri article 371C article 300A gi mayokta hill areas bu ain gi wang bada khopsinduna Kuki singi mathakta control tawnana bu hotnari haina maral siri social media ra thadok narakli ba video footage ko loinana yamna thajane oidiba haujuta phangma paw mana Haojik Myanmar gi general election gi vote thadaba hokhiba ga mari leinana Moreh ga tainaba Tamurom su military council amadi pro democracy kangbuga numai Kapnabagi makhon Moreh da tari heba video footage ko loina thadorakli Atopa thajangai oiriba paw mana Myanmar election nom watningai habadi ngarang junta na year start duna mioi mapan kin yu da hat khriari hariba thawdo si regime gi election nom watningai habadi thangja numita sagaing region gi manungsana leiba miani so village kin yu township ta military na aircraft bomb thadaduna yamdrabada mioi mapan hat khreduga mioi tara mana asu open nangan khriari hairibasi Kenyu Township People's Administration na thadorak pawapum horol amana makha taraduna local singna phungdurak bagi matu inadi hairiba fighter jet amasung Russian saba Mi-35 na helicopter gi attack sa tharaktuna hairiba air strike isna restaurant amasum truck convoy singda truck mapan yauna ama ata thokre hairi loinana Kenyu amasum Kanbalu Township anigi marakta juntana lambi sing block tok sing khreba wapum yawn phungdok narakli civil war thoktuna miyamna awaba mayok narabasu Myanmar gi mikhal ngasi pangthoklagani civil war thoktuna Asia continent gi manung khwai digi khotong sadaba mayok nariba laiba moiriba Myanmar gi mikhal hayeng sungsoi soidana pangthoklagani kumjai lising ani ka kunga mathoida Nobel Peace Prize phangkhrabi Aung San Suu Kyi na lusingba miyam gi laingak military ni inthukraba matungda ahan boina sarangna ba mayuk nari belewa sida mikhal pangthokadoribani loinana ngasi pangthokadoriba mikhal asi Myanmar junta lenga ki miyukta lan horibu ethnic rebel sing athingba kya piraklabasu junta lenga na mikhal sungsoi soidana pangthokna bai phirip laukibani United Nations yauna nongsuklong gi lengak sing amasum human right group sing na Myanmar junta lenga na pangthokadoriba mikhal asi kanglon chuna pangthokloi hain akan bu wafam thamnarakhi bagaloinana military na lengak paina bigi thaurang amaga loinana mikhal asi pangthokna thaurang tawbane hanesu phongdoknarakhibani ngasi pangthokadoriba mikhal asi da junta lenga na sogatpa political party sing na sauna mikhal thengnaragani ngasi pangthokadoriba mikhal asi gidamak mirep oiriba sing na mahoksagum lambi lamjaw tholaktuna voter sing ga puning singsinbagi thaurang di udi haina yangon da lairiba mioi kana phungdoknarakli ngasi gi mikhal asi ahan ba tangka ki mikhal loibaga loidana leba adugi township chamgani da bot thadinaragani ani suba masum ahum suba tangkakna mathang sai gi January 13 da township chama masum January 15 da township humfuga humdoi da mikhal pangthokna bigi panam thamli hari Madhya Pradesh ta BJP lusing bagi karna takpada ani sikri Madhya Pradesh ki Morena district makoi gi yung gi mapan mai tiktuna koiro koina phamduna leiringe BJP youth leader amana ma ki kar tu thausilakhi bada anga ama yauna miyo ani sikre masum atopa hum sokre thaudo du orsa Zatai road bypass intersection na thoki bani laikhidraba singa du bolaki Ram Rathor gi masanupa Ram Datta Rathor si humfuga manga masum Mukesh Laksakar gi masanupa Arnab Laksakar si tarani makhoi Galiyar da laiba hospital le kadana bo honari ngai sikibani
अमसुम पोरसादा बीजेपी की रूरल यूनिट की बीजेपी यूथ विंग वाइस प्रेसिडेंट दीपेंद्र बदाउरिया कार्ड थरखिबने थोंगाई खिबदु अदुकी मतिक कल्ली मदुदी लैखिद्रबा मियोइसिंग अदु लंबीदगी फुट कयामरुमसु लापना पाइतोखि बीजेपी लुसिंगबदुना अयांग खोंजल थरखि अमसुम यु ngaubदगी मा गाड़ी अदु फजना थौब ngamखिदि हाइना ओहौबुसिंगनाखि थाउदो अदुगी मतुंग सावरबा मियाम 21 ओइरिबा बीजेपी लुसिंगबदु फाखि अमसुम मफम अदुदा थोंलखिबा पुलिस तो खुसिनद्रिंगगी ममांगदा मापु फुखि अदुमैनम अथुब मतम अमगी मनुंगदा हौजिक वाथो अम ओइख्रबा फिबमसिंगी मखादा महाक पुलिस कस्टडीदगी नथोखरे महाकपु नथोहनखिबा अदुना महाक अमुक हेना मियामना सोनखरे 21 अदु पुलिसना नथोहनखिबनी हाइना मराल सिरदुना मिनिट कुल्लम लंबी थिंजिंखि सोलबा मियोइसिंगी मनुंगदगी अमन अहानबदा मियोइदु फागदबनि हाइना डिमांड तौदुना मेडिकल लयेंगलौ हाइबि याखिदि पाउ फंगबदगी एसडीओ पी रवि बदाउरिया मफम अदुदु थुंलख्रे अमसुम प्रोटेस्टर सिंग अदुबु थेमनबो होनख्रे मरा लैबा मियोइ सिंग अदु थुना फारगने अमसुम अकनबा आइनगी थबक लखटकने हाइना मखोइदा मांगना थाजबा बिखि मदुगी मतुंग लंबी थिंगबदु लौथोखरे हारि डॉक्टर सिंगी स्ट्राइकतगी हिमाचल प्रदेश द मेडिकल सर्विसिंग सोखरे अनाबा अमग खनाबा डॉक्टर अमगी सर्विसिंग थादखिबा अदुगी मयोक्ता रेसिडेंट डॉक्टर सिंह थांग नुमित मतम कक्तब स्ट्राइक अमा सतखिबदगी इमरजेंसी सर्विसेस खकनतना हिमाचल प्रदेश ता हॉस्पिटल कयामरुम द मेडिकल सर्विसिंग सथिन सोखरे अनाबसिंग अमसुम अटेंडेंट सिंग मरु ओइना अराप मफमदगी लाकपसिंग डॉक्टर सिंह फंगदबदगी खुदोंथिब मयोनखरे आइगी इपा लेंगनबगीदमक सिमलादगी किलोमीटर चामग कुनगा मंगारुम लापा अनीदगी एहक सगोल सुनुमित मफम असिद लाखिबने अदुबु स्ट्राइक अदुगी मरमदगी डॉक्टर अमत फंगद्रे अमसुम अखोई खुदोंग चादब मयोगनरे हाइना अनाबा अमग लोइनरखिबा क्रिशन सिंगा ठाकुर नाखि गवर्नमेंट अमसुम डॉक्टर सिंग अदुन अनाबा सिंग अदुगी खलगा वाथो असि ख्वाइदगी थुबा मतमदा लोइसिननबा अपील तौखि अतोप अनाबा अमगी अटेंडेंट दासबी रामना ngarang ayuk PTI वीडियो दाखी आइगी नुपी हॉस्पिटल असिदलै माकी MRI असि तौगदबने अदोबो स्ट्राइक अदु हौखिबदगी हौजुक फाउ तौद्री डॉक्टर सिंह ड्यूटी दा अमुक हंजलकपा अदु अखोइना ngairi हाइदि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अमसुम स्टेट असिगी अतै गवर्नमेंट हॉस्पिटल कयामरुंगी रेसिडेंट डॉक्टर सिंह इराय नुमिता पाक्तकनना केजुअल लौखरे हाइनसु पाउस न मखाताना फोंदोरकली हारिबसिंग असि निंथोकाबा नुमिता अर्जुन सिंह कौबा अनाबा मगा हकथिंगना खुथोकनखिबगी दमक डॉक्टर राघव नरुलागी सर्विसिंग अदु युमजकेशन नुमित हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टर्मिनेट तौखि थाउदो अदु IGMC की पुलमोनरी वार्ड थोखिबा खुथोकनबा अमदा नरुलाना अनाबदुगी ममाइदकी न थिनखिबा अमसुम अनाबदुनसु डॉक्टर अदुदा मखोंगना काउनबा उठखिबा वीडियो अदु थोलखिबा मतुंगदगी खंगनरखिबनि यूपी की कॉलेज कैंपस मनुंग महैरोई कापतुन हाटख्रे उत्तर प्रदेश ता गोरखापुर कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज की कैंपस मनुंग सखंगनबा मिहाट पखरना थोमजिलगलगा नुंथिल पवोप ता 13 सुबुदा तमलिबा महैरोई अमा नोंमैना कापतुन हाटखिबा मसु मदुगी मतुंगदा चेनखिबदुदगी ngarang कॉलेज अदुदा मी पाइनख्रे लैखिद्रबा मियोइदु पी पाइस पुलिस स्टेशन मखादा लेबा गरहवा खुंद लेबा मसाई से 13 सुरबा सुधीर बार्टी कवि थाउदो अदु ओहौबुसिंगी मतुइना सुधीरना मागी मरुप मपांगसिंग कॉलेज ग्राउंड लेप्तुना लैरिङैदा मोटरसाइकल अमदा मियोइ हुम थुलखि मखोइना माकपु हेक उबदा थुनमक नुमै कालखि सुधीर मंगक्षमदा पानखि अमसुम साथीना ई थोकपगा लोइना मफम अदुदा तुखि नोंमै मखोल ताबदगी माहिरोइसिंग अमसुम स्टाफना थाउदो मफम अदु तमसेनसिलखि कैंपस तुगी मनुंग सरांगनबा अमसुम मी पाइबना पिकथनखि हाइदि सरांगनबगी तंजा अदु लौदुना मी हाटपसिंग अदु मफम अदु थादोक्तुना सेंख्रि कॉलेज अथॉरिटीज न खुदक पुलिस ता पाउ पिख्रे मफम अदुदा सुधीर सीरे हन लौथोख्रे थाउदो अदुगी मतुंग थुनमक माकी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग कॉलेज अदुदा थुनखि सुधीरगी ममा मसा नुपागी असि बक्सांग उबदो वानदख्रे मरी मतासिंग अमसुम मफमदुगी मियोइसिंग मरा लैबा मियोइसिंग अदुगिदम अथुबदा थबक अमसुम अकन मसेरक डिमांड तौख्रे अहान थिगतपदा मिहाट अदु मखोइ लना यिंगथिनबगा मरी लेनरम बय उली नुमित हुमनी रोंगी ममांगना सुधीरना माकी खुंदगी नुपा मसा मग मरी यनखि हाइरिबा मियोइ अदुमकना लमन खुमनब एटीएस सिनबो ओइरम बय हैना पुलिस की लिखुन सुनाइखि लमदम अदु थोकलिबा थाउदोसिन एजुकेशनल कैंपस सिंगी मनुंगदा माहिरोइ सिंगी सेफ्टी अमसुम सिक्योरिटी की मतांगना साथीना नोंनांगबसिंग फोंदोनख्रे